Deca su oduševljena kao i mi, ali ipak je malo drugačiji doživljaj kada se Deda Mraz ipak spusti sa krova dole. U Novom Sadu smo već 5. godinu za redom u dečijoj bolnici i zapravo cilj ove akcije je da neka svoja znanja i veštine koje imamo iz speleologije, alpinizma, iskoristimo da ovaj dan ulepšamo i najmlađima koji su nažalost u bolnici. Imamo Deda Mraza jednog koji će se spustiti sa krova bolnice da bi dao deci, da kažem, taj doživljaj pravog Deda Mraza koji se zapravo spušta i da ih usrećemo na taj način. Imamo preko 200 paketića ove godine, tako da će Deda Mraz koji se spušta da deli paketiće, a također imamo još 10-ak Deda Mrazova koji će sa zemljom da dele i da ulaze na odeljenja u kojima je to naravno moguće i da tamo isto podele paketiće. I uvek budu pozitivne reakcije što dece, što roditelja, što zaposlenih u bolnici, a naše su, da kažem, specijalno lepe, ali ovo je stvarno i jedna od najlepših akcija koje mi radimo tokom godine, a nama i lično najdraža. Također ćemo sutra otići i u Svratište, u narednim danima zapravo i po drugim gradovima širom Srbije da se ova akcija realizuje. Puno zdravlja i sreće i veselja i da budu što aktivniji i u prirodi i da se bave sportom.